Akram kelon ke Tottenham, Hakamat ke Chelsea, Hake English Premier League. Kelem Martinez, Chakrem ke Aston Villa, Haka jingilek ke semi-final, First leg Haka Europa Conference League. Pada yang sembah, ya piki paralog, ki berjumpa je ki video, Haka ne ke channel. Ladaran day, pi ibarang tamai, sembah ban subscribe, ya kane ke channel. Haka jingilek ke Haka English Premier League, ke Chelsea bersyak ikut Tottenham, Haka ne ke jingilek ke Chelsea kalala man pelim ia ke Tottenham da Arlanot ha kane ke jingilek kai ia ki gol jang ke Chelsea layak ban tab do chalo ba ha ke menit ke ba arusau bots ke gol jang Jackson ha ke menit ke ba nyau par bat dai lang ba kini ki artali ki gol ke lebiang ke Chelsea bakan pelim ia ke Tottenham ha kane ke jingilek kai ha ba pai ke jingilek kai semi final first leg ha ke Europa Conference League ke Aston Villa persyak ia ke Olympiacos ha kane ke jingilek kai ke Aston Villa kelem dan lang orang akol bahkan saya tam jangka kata Martinez kalau Chakrem Hakamat ke Olympiacos hadu da saw laar habab hai ski gol jangka Olympiacos layak ban tab do LKB ha ke menit bahkan riu ke bar pekondai bat ke besan pen riu ke baban lengba ke penalti ban lengba UHC ha ke menit ke ban riu penyau bat ki gol jangka Aston Villa layak ban tab da wakin ha ke menit besar besan plus iwai bat lengba udia bai ha ke menit ke pesan PR bat hado bandakut ke jingilek kai ke Olympiacos kalala ban pelim ya ke Aston Villa da saula ar ha kane ke jingilek kai bat ke jingi kon sekan lek jongki kan dai ha ke chipau trik me ar hajar ar pesau ha ke po khat ar live em kublai shibon ya peki paralog ki berjumpa ya ki video ha kane ke channel min sekan dopat ha ke we ki video kublai shibon